Radyoya denge gel, denge azadiye. رادیو دنگ گلدن باشگودارین هیجا ایرو 12 همیشداری 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 14:15 لامده 16:15 بله گودارین هیجا برنامه هنر برنامه که دیروکا چاند و هیجا هلبس استرانان ایرو ده برنامه ده خباتین هنری که هفته در باسوی در کتنه پیش باکور باشو روژاوا و روشلات ام وره پار و بکن هجی دکارم بریا تلفون بشتاری برنامه هنری ببن جبو پیوندیان به واتساپ و تلگرام 00322436 05 6414 تلفن دستان 003253415718 003253415717 رادیو دنگ گل دوشانا دیجیتال دجی بوره وبسایت دنگ گل .org یوتیوب تلگرام رادیو دنگ گل اینستاگرام توییتر ایکس دنگ گل 2002 فیسبوک رادیو دنگ گل دنگ ویا برنامه هنر دست بدیگه بلگودار اینجا موزیک جنه بنابودن که آلمان کنستانتین وسکر دوا آزادی ری برا پوکرد بیجه دم آزادی نونر کردان عبدالله öcalan'a Müzik jene Alman Konstantin Vesker lidiji tecit lidiji pergala kırkine ya imraliye razı bu nişanda Konstantin Vesker beje jibu çari seriya peskeka Kurd lazım nünere Kurdan Abdullah Öcalan azat be ayşti u adalet acıvake mafegele Kurdistanı u Rojavaya jibu çari seri ki ayştane u adil ajbu gele Kurdistanı de ve brez Abdullah Öcalan de berdan avi şerti bengihin paşeroje ki ayştane u demokratik alı Kurdistan Türkiye u heremeye Konstantin Vesker baledikçiler ser erişen devlet atrik eniser Rojavaşi bangedike. Jibu azadiya rebera pojiti beje çavaku me jibu Nelson Mandela ger jibu azadiya brez Öcalan jile cihane em dest bu kampanya kebiken. Vesker bankla civaka Almanji dike jivan dixwaze 16 mijdari tevli çalakya li köline beben u jibu azadiya gele Kurd denge xwe bilend biken. Kurdistan setzt die Freilassung von Abdullah Öcalan voraus. Seine Freilassung ist eine Grundbedingung für eine friedlichere und demokratischere Zukunft in Kurdistan, in der Türkei und in der gesamten Region. Deshalb lasst uns ab heute eine weltweite Kampagne Free Öcalan starten, wie damals für Nelson Mandela. Freiheit für Öcalan, Freiheit für Kurdistan und Rojava. Euer Konstantin. Helikopterinja girlayne jazdarî bi helbestekê qala çalakya fedaya Asya û rojgerkir helbest bi navê roj nekarî bê tarîkirin hat nivîsandin kerem bikin. Acılarımızı bilinçle yoğurduk ve yüreklerimizi yakanları yakmak için koyulduk yola. Genzi kimyasal kokan yoldaşlarımız uğurladı bizi. Kazan bombalarıyla yaralanan Kürdistan çocuklarından aldık hayır duamızı. Ve çirkin sistemden nefret edenlerin öfkesi bağladı ayakkabı bağlarımızı. Heybemize birkaç devrimci söz, cebimize şehitler ordusunun bir resmini koyduk. Zaferlerin sevdiği hazırlığı ilmek ilmek ördük. Başında tacın yeri dışında bir eksiğini bırakmadan geldik.
Kör gözleri, teneke yürekleri, sağır kulakları ve donmuş vicdanları savaşarak yakmaya, aydınlatmaya ve gerçek özlerine kavuşturmaya geldik. Çağın firavunlarının gazabıyla yarılan, etrafındaki ölü topraktan beyaz kesilen kayaların içinden cenk için çıkıp da geldik gün yüzüne. Trafik bilmez, levha tanımayız biz. Onlar da bilmez bizi. Bilmez yüreğimizdeki her bir zerreye sığdırılmış gücü. Ne şehrin patlak kanalizasyonu, ne de metan gazı biriktiren çöplük tepeleri. Midemizi bulandıran, insanlığın insanlıktan çıkmaya mahkum edilmesiydi. Bizden önce yürüyenler vardı bu yolu. Gönül gözümüzle izlerini izleyip de geldik. Sara ve Rukenlerin, Roşat ve Erdalların. Zilan'dı bizleri birleştiren ve Zilan'ı yaratan güneşti bizim sevdayı hasret yüreklerimizi coşturan. Onlar deryaya eklenen birer damla olup deryayı taşırdılar. Ve şimdi tufan olma sırasıydı bize düşen. Ölüm makinelerini eritip eriğinden Marmara'ya yolcu bir gemi yapmaya geldik. Güneşin özgür doğumlarına hasret topraklara, tükenmeyen şafakları armağan etmeye geldik. Düşünceye gayret, ateşe atılmaya yürek ettik. Tüm engelleri Önder Apo'nun ilham veren sözlerinin zikriyle geçtik. Yine Ekim'den bir gün seçtik. Ehriman'ın komplosuna meydan okuyan bir adım daha attık. Yüreğimiz dolu aşk, sırtımızda başarı sözümüz, yatsıdan şafaklara dek yürüdük. Gün doğumlarını gün batımlarıyla birleştiren yolculukları ibadet bildik. Caddeleri yara yara, duvarların içinden geçe geçe geldik. 1000 yılların çürümüş zincirlerinin parçalandığı andı vardığımız an. Titremedi bir an ellerimiz, tetikteki parmağımız uyuşmadı hiç. Sırtımız bükülmedi cephaneliğimizden. Dev canavarların üretildiği ve katliam hazırlıklarının yapıldığı mezbahada bir çift şarjördü elimizdeki. Tonluk kazanları el kadar çocukların başına yağdıranlara atacağımız bir iki el bombasıydı sırtımızdaki. Her vurduğumuzu devirdik ama hiçbir zaman çirkinleşmedik savaşırken, devirmedik ahlak masamızı. Fedailik en büyük fedaya yaraşır duruşu yakalamaktır ve gerçek güneşe giden yoldadır. Bizim hikayemiz güne bakan çiçeğinin güneşe dönüşmesidir. Şimdi her birimiz birer güneşiz. Onun için bir nur gibi her zamana ve mekana ulaşmak kolay. Onun için kurdun kanlı ağzının içinden savurabilmek de mümkün öfkeni. Tek bir ıskalama olmaksızın faşisti alnının çatından vurmak da. Ve biz son sözümüzü bir ayet gibi zikrederek geldik. Güneş karartılmadı, güneş karartılamıyor ve asla karartılamayacak. Piştî xebateke sê salan Akademiya Hunerê ya Hilala Zêrîn ku li Hesekê ya Bakur û Şatê Sûriyê vebû dest bi wergirtina xwendekaran kirin. معهد جي بينج بشاية يجي موسيقى سينما شانو رسم نحت خلاص دكن شاگرتيما كتشيما جوان شخوا ويچاب بشهادات جوان درتكبه لكوي دبه كارنجي خو بگرن گرينگاوي مديت ماگوك جن ام بخوازن چاوا جني خو پیشخن آلیه هنری ده ام آستان بلند بکن خوشبون آویج چه جنار گرینگه خودت دبینن جوان ر مناسب جی خودت دبینن کارن را حتی خودت ببینن بهتر مخص از فیر ببم و برفره بکم دواری موزیکی ده و از پر کیف خوشم دویگا و از باویجم لوی پیمانگه هان کوچبری و زور و زحمتیان امن کارن تدو فیر ببن مثلا خو پیش بخند عالی هنری داد اجبو ویجی انا پر در فاتک پر مازن انا مارا بابی اموار بداری Bere godar nijana jî em helbesta Sariya Erez godar bikin gêrla Sariya Erez berî ku jît bikeve di şahiyeke de helbestek nivîsiye li ser Dêrsimê û dixwîne. Suyunu anlatır. Her su içen birisinin içini kanatarak. Senin ne çektiğini dersin, yeryüzündeki taşın anlatır. Her izinde kanlarını taşıyarak. Senin ne çektiğini dersin, toprağındaki yeşeren bitki anlatır. Katliamdan beslenerek. Senin ne çektiğini dersim Seyit Rıza anlatır.
düşmana dert olarak. Senin ne çektiğini dersin, kayıp kızların anlatır. Her birisi senden giderek. Senin ne çektiğini dersin, kızıl kayalar anlatır. Her kayadan ses gelerek. Senin ne çektiğini dersin, Botan anlatır, Dersim anlatır, Zilan anlatır. Tüm hücrelerini sana atfederek. Senin ne çektiğini dersim, ancak sen anlatırsın, bağrında taşıyarak. Navenda çandu hünereya kantona min biçe bi duruşmeli hemberi denge bombên ve uyên mirinê em ê dengê müzîkê bilind bikin û awazê jiyanê dêtin şevbêrka hünerî bi darxistin. Nûnere saziyê li veberiya xwe sêr jî di nav dê gelek kes beşdar bûn. Hevsewika navenda çandu hünerê Roz İshak xêrhatina hemû beşdaran kir pişta xaftinê koma hûyek derkevser dikê. من هذا الشعار انطلقنا وبكل فخر وإرادة قمنا بتشجيع فئة من الهواة من أبناء مدينة منبج ليصنعوا لنا الأمل من أوتارهم وفي ظل الظروف الحساسة التي تمر بها مناطقنا لأن الموسيقى أداة تدين الحروب وتدعو للسلام وهي أداة للتعبير عن المقاومة الشعوب وآمالها فالموسيقى والسلام كيان واحد لا يتجزأ. Zanîngeha Moşê ji bo serlêdanên beşa Kurdî mezûnbûna ji zimanê Tirkî şertanî. Zanîngeha Alparslanê ya Moşê di 11 Cotmeha 2024 de ji bo wergirtina hindêkaran daxuyaniyek da ji bo beşa ziman û wêjeya Kurdî ku dibin sîwana Fakülteya Fên Wêjeyê de gelek şert hatin diyarkirin. Di daxuyaniya behsa xeberê de ji bo kesên dê bigirin beşa ziman û wêjeya Kurdî ev şertanî pêş. Divê ji beşa ziman û wêjeya Tirkî lîsansa bilind a bi test karî bi an ji doktora hat vekirin. Namzêtan diyarkirin ku ji ber şertên hatine destşankirin kesên derheqê Kurdî de tu agahiyan wan nîne jî dê bikarin serlêdanê bikin û bi vê rewşê re jî keda xwendekarên beşa ziman û wêjeya Kurdî ya bi salan tune hatiye hesibandin. Serlêdaran gotin ku ev rewş li dijî rêgeza wekeviyê ye û xwestin bê serrastkirin. Serlêdaran anîn ziman ku ji bo adalêtbêk bê divê rayêdar vê rewşê dîsa binirxênin. مدينة منبج تعاني من العازفين. Şanoya bajarê Amedê bernameya çalakiya meha mijdarê eşkere kir. Müzîkjen Ahmet Ali Arslan dê 13 mijdarê de angosi be konserê bide Amediyan. Di 14 mijdarê de ew ê lîstika Pratepûyî ya ku çîrokek müzîkî ya çîroka wî nivîsiye bike. Lîstikvanê Şanoya bajarê Amedê jî wê êvara heman rojê bi lîstika xwe ya bi navê xwezgînî derkevin pêşberî temaşavanên Şanoyê. Di 16 mijdarê de li Şanoya bajarê Amedê performansa stand-up Aram Dildar a bi navê Newsa Newlo tê pêşandan. Lîstika Maspêt a ku ji aliyê Depo Artêve tê lîstin 19 mijdarê saet di 20 nîvan de li Amedê bi temaşavanên Şanoyê re were cem hev. Çalakiya Şanoya Şehîd Amed di 24 mijdarê de bi lîstika zarokan a bi navê Sabûn Perî û Mîkrop ku ji aliyê ekîba Şanoya Maska Jin ve hatiye amadekirin devam dike. Erdal Kaya di 26 mijdarê de wê bi standa xwe ya bi navê Sikopişto derkeve pêşberî temaşavarên Şanoya Amedê. Bernameya mijdarê ya Şanoya bajarê Amedê wê bi du lîstikên Şanoyê bidawî bibe. Di 27 mijdarê de lîstikvanên Tiyatra Go dê Şanoya roja dawiya girtiyê cezayê mirinê li ser ekranê bin. Di 28 mijdarê de jî Şanoya xwezgînî dê careke din bi temaşavanan re were bahev. Li
Li Rojavayê Kurdistanê jin di hemû qadên jiyanê de cihê xwe digirin. Yek ji van qadan jî qada werzîşê tîma serdem a voleybolê di sala 2018 de hat avakirin. Tîma voleybolê gelek caran asta yekem li ser asta kantona Cizreyê Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi dest xist. Berpirsa tîma rengîn Hec Ahmed û lîstikvan Helma Mîçwel derbarê kar û xebatên xwe de axivîn û dibêjin destpêkê ji ber gotinên civakê me gelek zehmetî kişandine. Digotin jin nikarin werzîşê bikin. Lê em ji hêza xwe bawer bûn ji ber wê niha komeke me ya serkeftî ye. Me bi voleybolê keseyet û hêza xwe nas kirin. Orkestraya Rojava li bajarê Qamişloyê Bakur û Şatê Sûriyê konserek li darxist. Konsera ku li navenda çand û hunerê ya Şêxo hat li darxistin de gelek kes rewşenbîr û hunermendên bajêr jî amade bûn. Di konserê ku hunermenda Kurd Mizgîn Tahir birê ve bir bi giştî sû û neh zarok bi stranên Kurdî û Erebî yên ku li gel erbane keman saz û gîtarê gotin kêliyên xweş pêşkêşî temaşevanan kirin. Di dawiya konserê de Sûrûda Kurdî ya bi navê Ey Raqîb ku di sala 1980 de ji aliyê parêzer û helbestvan dildar ve di zindanê rejima Îranê de hatibû nivîsandin ji alî zarokan ve hate xwendin û rastî alaqeyeke mezin hat. Hejmara 256 a rojnamaya xwe bin bi manşeta li ber xwe bide derket. Rojnameyê di vê hejmarê de cih dagirkirina şarêdariyên Batman, Mêrdîn, Xelfetî û berxwedana gel. Her wiha ji bo azadiya rêbera Pomeşa 16 mijdarê li bajarê Almanyayê Kölnê de li darxistin jî kir rojeva xwe. Hejmara heştûnê Emîn Akovara jin bi manşeta azadiya xwe îfadekirinê dibin siyasî xurtiya bandorê de hat weşandin. De hejmara nû de sîxurtî û bandora wê hate vegotin. Belêgodarên hêja îrojê em hatin dawiya bernameya huner em awazên çiya strana amara Delalê Kurdistanê em diyariyê girtiyên azadiyê dikin em bi vê stranê xatirê xwe ji we dixwazin heta bernameyekê de bimenin xweşiyê de dem baş. Diruk libenda zaruk ya maraya kewa andına birina bisalaya ya 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 hey maraya kan ya khirete taqatu qudrate ya 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 nurasat sale cihana ziyar
كردستان آه تيا جاز راقية